Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka jing bom don yaki hall babiang kawan ra jing e yaki nongsna ban nong pinmi film khasi ban lej pin e yaki film khasi shakaleng ki district lapan pau ba Daniel Nongrum wei ni nongsna bat ak film khasi yaki te kentien ba Daniel lapan sngo ha ka jing yo lan ka jong u hadien sansnam ban wan pin e yaka film jong u ka haban toni hasor nongston ba yaka te ka film lasdang ban pin e naduk Henry Trek Urisau arjar arpuar batkan kut no haka praterik Urisau arjar arpuar kipai ba agbela wan man sakhi dalagi jongki khmat yakate ka film haban toni kila ai ga jingero dakaba kila ongru ba ka film ka bakit jingmot ba khamtam man om iben yagi brio gi badan jingduna negi balong kerpang ha ki dikhatmet kenapa kan ka film nomor ba nalabar ida ma nomor ba ay kapan ro ilog ini tarida ya kaji dengar ke tolong terusah ke ba kejengit saja yang ini kumki tapi mo indai ban tempo la nang indai ban iben ya tiba ana ya tiba na ti koordinat hakaya kayang na ha tiba bun sebentar kamtam ngai kan ke film kalau hadu kata ka bakta jengmut ke bakta ke jengmut jeung bekat demi abang kemau wat ikor balik nak ke ngai tulai ba kum ya kebangiwan pesan yang kena ka film ni हमारे कने फिल्म मिला अगली फिल्म का फंस ने मिलता है युवा बनावन पनि सिने नंबर कुम बंगी तक बा कने का जला जमी लाने कने का स्टेट जमी keduna pula senama hall dan la lenti mo ban पनि kini film ni ingin long long kumta kunong rap mola da rap tambam dan jakaban kayo dan पनि ngir ngilong kumta nak ka simpor ni hadi fans nem kan wan पनि ya kane film sinong tan hapor bangla da पनि kini film ha biji mensya ala arik nala persang banon पनि film sini sinong tan dengan yo alat nomor ka hall kam dan te kat banga kali spesifik hall jong kadar istu long kimat di por kada dan bak mentang yo ikani ka hall make fat de kalang kadai ka lat sisa yang ngiru ka alat sisa kunjo ikipat ba di masak sini di kandung stan ka alat sisa ini di film jumi di film kasi tengi kiman ni sini dak ka jiman baso kada kata ba yo anra ka film sini stan ikipat ba sak sini stan du kin kamsuk ban i kan film no kan kamsuk benon silang ma de kan long ka jing suk ni ya film kan film ni tingin pitang lais ni kamut mentang kasi nur tarik lasha hinyo ba last kali tarik apor kadai 4 baje arsiteng san baje ba nyok steng jani kani ka su menta baro ki bapai kani ka fasiam kiman baro ki ang baka film ka ni kopre beri kata ka film bala arim san sinem kadang long fresh kalong internet quality ka best jadi ka jingero na ki pa ba ki balami ki bala itu ni tengas mu kemen mo ten nar ngawan hi seni ban ni ka film dengan ngait samba ko ban kintu para markhat ki audience jungi seni mo lani kita kena kersan di baju di film kasih jungi ngawan sini ngawan senang ni mga begini kintu para markhat markan si tang ki social media miskin do untuk ndai akan ni kasih mentap ngako akan kintu para markhat nomor kadang i kumni para markhat long sutara mah ni kintu lang kena kersan film bayi di jungi ngawan marwai bati kini kena jonga te lasani lasisni ondai kini atas indai jadap nak kajing pule jungi memang mentai dan ni kajing pule dan nak akan ni kajing pule jadi indal adai ba idap lasha lasni thra insawan lasha lasni la onga nga la de bendalat lasha ni lasni la poi sini kajing kentulan ni kajing kerpat jonga hi di pat ba ada kajing snoret jonga hi ba sebab on ajing kersan lang ye kani ka film ki ba di pat ba ki basa sini di kanyong stand baro hi kunjo itu gisnong basa markap ja kani kan snong nong stand sebab on ajing kersan lang ni ka film mar kani film ni wan sini hi di pili na benta jongpi tengi kerpat di piwai piwai ba sebab on ajing kersan lang bang kanlong kum kajing aimen si nengi bangin wan susu nang ni smat om bang kan cukut no mentakas ni dengi dangla ban piliwan pili susu di film semai jungi nang ni smat di film badang sedang ruk badang sedang man sinaru ni ban pili kan ladang yo jing kersan na kisya iwei ko iwei kinong snong jong kani kanong stand markap na kisnong nong stand bara